Viral teo YouTube channel min thil sak thin tu te chunga lom thu an sai masale kan se thawangin tunla hian ram ria boruak duam lo se turam zo thin ma sela boina na sa zok pero ala thleng ri lawa tin thleng lo ram se ti hi kan du dan ani bokani ati lai mek hianin nimin pia khanin phainom mi pali te chu Assam police lamte hian zuan keng ti soin an lo mana hengam ni man te hi Lilapur bit post a roi phain Dolai police station a roi phailen nia eminu hianin Dolai police station a thu boy an zelu saka an thu boy zelu hi case number zathum le pakwa under section somnga pathum bracket pakhat bracket a Assam Excise Act 2018 noya thu boy an lo siama hemi noya thu boy an siam sakte chu lalnun hima son of lalram trana lal fakoma son of thlengko hoi let laldong liana son of rangkhu malet tenia heba ka hian an zinga pakhat lal thakima son of laleng zawa hi kumthling lo ani angin JJF noya thu boy siam sak turin JJB Juvenile Justice Board a refer ani bokani voin lampang khanin hemi chungchanga hianin achung te pon hmalain silchara ukil turte han boipuya heba ka hianin puai sel choi moi chuanin ma lakpui zelin ani po hian ukil thatak an mu theinan theito pacho pui meka voin lampang po khanin puchoi malak na hianin silchar lama thangin mi then khatte aron kal chofa hemi khes chungchang hian sei hova naktuk lampang hian belan cho thei ngei nan malak pui ni se adu thute alo hrilatin heng ron chhote hianin theitop chuwa ma lo lak tur thu apu choi hian lo hril bok ani tin naktu lampang hianin arem chan chuanin heng thu boyan siam saktak chung tu po hi silchar lama kalantum nin thukan dong bok ani heteng thil hi a thleng le palang ti hloma chuwang chuanin mizote abikin kan soi thin fo angin viral te le chevel phaidom se hapui vi ba ka heti lai mai ni lo Assam ram ri de pa om kho sang sang an chuala ma le tlak lama te po kat film khuranga ya tun lofa ke mani in hamboi theina ong chi thila hian chuanin in thiar fi hlima tilo thei tura ke mani kanin control le poimo tak setani viral te o milo thil sak thin tu te chunga lom thu kan sei